Kaj imaš pa ti tole? Kaj pa ima? Nekaj imaš... Rozedo, ali kaj? Ja, nekaj imaš tle sred ksihta, bolj je kabula. Aha, Čak. kaj je šlo? Au, aha, ja, aua. Dim dol, ne gre. Gospod Čušnik, to pa se boli že, ne? Au! To je kar velik, veš. Gospod Čušnik, to je moj nos! Au, 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 au! To je moj nos, gospod Čušnik! Pa kaj? Au! 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 No, nos? Ja! Ampak bosanci imate pa res velike. Mama ti bosanci. Ha?